Dostlar, bugün biz birlikte jıyılıp oturganımız nemesi maksatı bir-iki işmişlerdi işte otağız, kançalık için, kançalık jalanın vakit görülüp bирок ошо алтын иштетебиз деген укаларга же акаларга кайрылуу жасап коебуз дедик. Мына Патырам кээдин атынан мына жаштар эл бар, журт бар. Эми туулганда шу жерде туулуп, шу жерде өсүп, чоңоюп, шу неме Патырам дарыясынын козу баглам суунан ичип чоңойгон балдарсыңар. Эми өз элиңе бир неме өз элиңдеги байлыкты немени сактап калыш керек, ар бир атуулук милдет. Шуга эми силерге не деймин? Шу иштедебиз деп кол топтоп атат экенсиңер, акча берип атат экенсиңер, ондой үйлөргө кирип атат экенсиңер. Силерден сураныч, шу жакшылыкча силердин алдыңардан өтүп атабыз, мындай кайрылуу жасап, жакшылыкча көзөңөр көндүгөр, анан көнбөсөңөр биз мамлекеттен, бийликтен биз үмүт албайбыз. Биз өзүбүз эле чечебиз, Кудай кааласа мына ушундай жаштар турат. Биз алтынды, короче, сөзүн ачык иштетпейбиз. Başkaça nemeler bilen kullanıyoruz. Onu hem Kuday bizge Kuday kalmasa güç kuvvet versin. Birok selerge bir jakşılıkça da elin atından başında Pатырам elinin жаштардын atından kayırıp atağız. Şu jakşılığıyla olup, el menen birge olup, hem o her bir adamın başında jakşılık, jamanlık iş koşunu görötteyt. Ertegi keçki sağlığı, keçki barlığı, ölüm var. Hem oşol nemeni silerdi şu altında işletip neme kılabız degen oruslar же başka bir kızıklar adamlar selerden kelip tavutunu kötөрбөйт. Şu el var eken, jurt var eken, şunca жылдан beri bir-biribizden şu turpak salып neler kılıp. Bu bola turgan nersedен мындан качып, ölümden kaçıp kutula albaysыңар. Şoga bir jakşı эле силерге, ukalar, akalar. Мындай алтынды тым эле коюп, мына şu ата бабалар мен дайым эле айтып жүрөм, ата бабалар сактап келген нерсени şu сактап эле коелу. Şu эшек ат менен эле чоңоюп келгенбиz. Кудайга шүгүр, бардыгыңарда машиналар, башка үй жайыңар, эми комфорттуу эле жашайсыңар. Bizge iştegen gerek yok. Akşamlarından, pulunlardan bizge şu tünç gerek, şu taza suğuz gerek. Kozubağlan dariyası tunuk taza alıp dursa bizge o şu baylık, o şu yetişti bizge. Neme kılıp koyduk, biz o birlikte işletme biz olurdan calın baylık soran biz gördük buna. Hakikatta etten 5-6'da elibizdi, balдар, nemelerdi tanap koydu. Kayta iştara saldı. Maksatı olardı ошол. Bizdi korkuttu. Biz korkmayız burada. Biz Allah'dan korkuyoruz.